Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ya kajing aji kai halor ka sengkam sengjam kablatep kom ka 45th day training program for development and employment nak bentaki samla la pelong ha chut waku indoor sports hall ha ka wala sakilang dau MP ka Raja Sabha Dr. Wanway Roy Karluki ubla long kum kongsan ha ringkat kajing don lang jong MNA ka Juai constituency ba wailat miki shila kum sembut kongsan. Ya kini kecing aji kai la bei pisah dau MLA bat kisamla ki bala syajet kerpang na kini kecing aji kai ken yo jingerap da ka song pisah ka ba arlak tengka kum ka bai seng ya ka kam ka bakilaji ha kini kesingi penkot ya kini kecing aji kai hadin bala kemi benya ya ka sap trekam jong kisan ngut kisamla la menjor ka samla Violet Rose Talang na ka snong ki musnyang kum ka nong job ya kini ka song pisah ka samla Violet Rose Talang kalawan ra ya ka mat trekam halor ke rukom ringap da ka thong ban om penon kam ya ki jing khle apa bun jat ya ka ngam bat ka ban wan ra jing mentoy hadian arsnam na ka jing sang ya ka kam bat ru ban siu dep ya ka ram balayo na ka bang ila open money na wo organizer ya gini program ha o go mi to kamu to om bitne ki wahe ki wa ha ka sor juai ya mi to maximum ki problem Leni nongwan changa, nongwan kerpat yang aku ni minta ke kam sorka, kata tak obi. Kau ada kejumlah lu tinggi yang ngah, kejumlah yang ngah. You tu hapok sort juai yang maksimum di kontrol yang itu sudah start nanti. But kamu tu le, nene yang besar le untuk duduk naw ni untuk kata coban. Mentok sekarang ni dekat kam business, kamu di obi teknik presentation. Maximum magi suddenly the presentation to suddenly the presentation to below 10 lakhs investment kejing perlu what kan 10 lakhs le 70% ke bank component order ready yang rapi terlebih 5% le kejing irap nang yung besar tengah UM scheme opportunity ledanga penjok hiyo ya ikut tentu yung konsulensi ini berilom jadi very risky go ye view ku betul ye view her betul tenai te daw am kam pi go proper guidance ko guide ki kam go on business with TV kam hawa TV ki kam implement pi hapun kre kam pi ka moy use pi XSF boy bo pi kedukan yang pi go khianat pun bon pi di dong kre lene ika competition go em market ledang ale ini kre already so many competition are already available in the market. Kita ni bonjat, kita ini juga di expert yang ini sudah dapat yang ini. Teh harga jing sedang yang mana mudah. Membuat perkara cuma puri orang le akan ke general training program. Orang cuma puri akan ke training program. Tangki ini cuma you perkara you sarkar le je. Memudah. Le ini training program lempa kadiga DDU GKY MD private institute di training program. Dapat le. Tang yo ini program dan sedang join dan congcit yo cibon kenya gitu di classroom. Tang kadang lain nang hian. Yo kai ki memeti kadang thang nang lu. Tenai daw akan perkara yang bi kau le ini. Kenang ini kena une ni kadok so hausan sini plus untuk uap dan higi tai ijing kai iwa yo ini tai ki resource person dan dia kan kai. Kau kita kita boleh kena kau yapi, yang kau yapi dah lade, nalor orang ini dekat training, lama kau yang kendar koti, ada yang mai deh tu pun ekspor ki, dan kamu tu segi ini orang itu kisahut, itu ki top party kita participant itu ki top 5, dan senyap ki negara kau batai ki, senyap ki kamu ki demat ekspor, dan tipi nanti yang Jepang yang itu diumut juga. Ada cimpika haga ketien yang ini tipkan mono kiu he yang ini kini start up on ketien prem ndrai he yang ini cuai ada kan mo bahaya ini cuai nei bahak ki bruh no cuai no cuai ko kre business lah ong kiu he
Sanki. Start out with Sanki. Ko kaman le. U ma ko payong gayung Sanki di persau. Lene wa ko bay Sanki di kon yo. Ha ko yarap kiti hikai kiti kaman ukre. Teknik start out perstang ma waila di sini. Eko belai sorkar wa yakni jimut hak wa kamon wan ra no kisin kena hak jimut diberkat yong ki kena kru oh hai pai to bro sanut mo de yong e tam kam ma waila du anak do ni te wo wo blai ku kini ka anak e wo man kam ar phausan tengka yong hirubai ambani menrek makawi mendapat kini na dia wayo ke sedih ongi dehan dia ada krek sitong ada kucing pun bila Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.